rya mbere turashimira itorero rikomeje kudukorera imihango gutangira ku cyumweru tumaze kumva inkuru yo kubura umwana. Turashimira itorero rya Transenti Mutagase, Imana yo mu ijuru yahebuje Gufira na Kumanyura. Tumaze kumva inkuru, mwabashe kutuba hafi, mwatubwiye ijambo ry'Imana kugeza ndetse uyu munsi wa none. Turabashimira, Imana yo mu ijuru ibahebuje. Nanone turashimira abantu bose mwandimwe gutya yaje kudufata mu mugongo, abantu ba hano mu Kamanyura bose, ndetse hari n'abandi bavuye hakurya mu Bugarama na Kamembe. Abo bose mwagize neza, turabashimira abavandimwe, Imana yo mu ijuru ibahebuje. Turatanga pole ku miryango yose yarishamikiyeho n'uyu mwana twabuze kuri uyu munsi wa none. Mukomeze mwihangane, mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Umuryango wa bugufi ndetse n'umuryango mugari mukomeze mwihangane, ndetse n'umuryango wa Ngabo bwite wabuze umwana mukomeze mwihangane, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Turafata umwanya mutoya, ntabwo ari muremure cyane. Ndabona amasaha twakiyubahiriza neza, naje ndagerageza uburyo bwose, kandi n'abavuga wenda ntabwo batwara umwanya muremure, ni bakeya cyane, ntabwo ari benshi. Kuri ubwo rero reka tuze kurarika umuntu utubwira umwirondoro wa nyakwigendera, natambuke ubundi turaza kubivuga arangije. Reka tubagezeho umwirondoro wa nyakwigendera. Kamanyura, tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2026. Umwirondoro wa nyakwigendera Ngabo Jonathan. Amazina y'igihe yavutse: nyakwigendera yitwaga Ngabo Jonathan, yavutse tariki ya 10 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2023 i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ababyeyi be: ise yitwa Ngabo Eric wo mu muryango w'Abongera, nyina yitwa Nyamarembo Denise wo mu muryango w'Abazigaba. Ubuzima bwe: Ngabo Jonathan yabaye ku isi imyaka 3 n'amezi 2. Yari umwana wakundwaga cyane n'ababyeyi be, nabo bavukanaga n'inshuti z'umuryango wose. Urupfu rwa nyakwigendera: ku itariki 4 ukwezi kwa karindwi umwaka w'2026 Imana yaramuhamagaye yitaba azize indwara muri Hôpital Militaire i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho yari arwariye. Aruhutse imihate y'isi, ariko asize umubabaro n'icyuho gikomeye mu mitima y'umuryango we n'abamukundaga bose. Nubwo ubuzima bwe bwabaye bugufi, tuzahora twibuka ku nseko ye n'ibyishimo yari yarazanye mu muryango. Turasaba Imana guha ihumure n'imbaraga ababyeyi be, abo mu muryango n'inshuti ze muri ibi bihe bikomeye byo kubura uwo mukunda. Tukwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko w'abera, kuko wari umuziranenge w'Imana. Reka dufate umunota umwe twibuke umwana wacu wadusize. Duhagaze. murakoze abayoboye gahunda.
nakoze kuduha ijambo. Urupfu ruraremereye cyane, ntiruba rworoshe. Buri gihe rugeze ku muntu umubiri urihinda. Niyo mpamvu n'amagambo azagenda aba make kandi umuntu yumvaga yafite yayavuga. Rero nta magambo menshi dufite yo kuvuga ku mwana kuko yagiye akiri muto, yari umukiranutsi w'Imana, nta bintu byinshi by'ubuhamya tujamo. Ariko turashima Imana bwa mbere ko Imana yari yaraduhaye Jonathan nk'umwana akavukira mu muryango wacu, tukamurera nk'ababyeyi, tugakora inshingano nk'ababyeyi ibyo twategerezwa gukora, nta deni twari dufite. Ikindi, umwana amaze kurwara twaramuvuje uko twumvaga dushoboye kandi twumvaga bikwiriye, ariko ntabwo byakunze. Imana yakeneye kumwisubiza kuko ari yari yaramuduhaye, nabyo turabishimira Imana. Rero turashima Imana kuko yaduhaye imbaraga ikanadukomeza. Ubwo batubikiraga umwana twarikanze kuko imibiri yari iminyantege nke buri gihe, ariko dusenga Imana, Imana iduha imbaraga. Turabishimira Imana ko yadukomeje ikaduha izo mbaraga. Tumaze kumenya amakuru twayabwiye abantu batubaye hafi muri ibyo bihe bikomeye, abanyakamanyura, abaturage bakamanyura, abanyabuvira bari hano batubaye hafi. Mwaradukomeje, mwatubwiye ijambo ry'Imana, mwatubwiriye inama yo mu buryo bwa gikristo, zaradukomeje. Turabibashimira, Imana ibaha umugisha. Ubwo mvuze abanyakamanyura n'abanyabuvira, harimo itorero ryacu twasengeragamo rya 37e KDC Kimanga na Paroisse ya Ebenezer hano, ariko kandi hari n'amatorero yose, ubumwe bw'amatorero mu Kamanyura mwarahabaye, twarababonye. Turabashimira cyane, Imana ibaha umugisha. Turashimira umuryango wacu w'Abarundi nanone bafashe iya mbere ubwo twamaraga kugira ibyago, babaye mu rugo, bakoze ibyo bategerezwa gukora nk'umuryango. Turabibashimira, Imana ibaha umugisha. Byaratugoye subi inyuma gato kubera ko amakuru twayakiriye turi hano, umuryango uri Bujumbura, tubanza gutekereza ko twogenda, ariko biza kutunanira, biratugora, twaba tukigiye kibikindi kibazo naco. Ariko turashima Imana ko yadukomereje hano, n'abari hakurya nabikabakomeza kandi nabo bakomeye. Turabishimira Imana. Rero mwarakoze kubana natwe muri ibi bihe bigoye. Umwana yaratabarutse, nta buhamya burebure yarakira umuziranenge. Turizera ko tuzamusanga mu bwami bw'Imana, nitwizera tukagerayo natwe. Rero mwarakoze kubana natwe muri ibi bihe. Nubundi urupfu rugira imbaraga, ntiruza rwamarwe yuko uwo munsi abantu bazamara kugenda ugasubira ukaja mukinjira, ariko ndizera ko kubera ko turi kumwe n'umuryango, turi kumwe n'itorero, bazadukomeza nanone kandi turakomeye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Turashima Imana yo mu ijuru, Imana ishimwe. Turashima Imana kuri uyu munsi kuko Imana ari umugenga w'ibihe. Imana niyo yari yaraduhaye umwana kandi niyo yamwishubije. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Yobu niko yavuze, aravuga ngo Imana niyo yabimpaye kandi niyo ibijanye, izina ryayo rihabwa icubahiro. Turashima Imana ko Imana yari yaraduhaye umwana mwiza, umwuzukuru mwiza. Zamvuga ngo abantu nyine baza bavuga ngo nawe ntako yari kugira, ariko nkavuga ngo iyaba ibujumbura ngo babane. Ariko kandi batubwiye ngo mu nkingi zimwe ngo nazo ngo ziza zisenyuka ngo nukubura umutekano. No kuvuga ngo ico nyine naco kiriho. Imana yamukomeje akaba yarihanganye hayagenda. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ubundi kandi turashimira abantu batubaye hafi wa munsi ku cyumweru. Nabyutse gutya abantu b'Ibuvira n'ukuri basanze ngiri mu cumba, benshi baraza baradutabara badufata mu mugongo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Abantu ba hano mu Kamanyura iwacu baradutabaye, mwese twarababonye, kandi kurya izo nkingi bavuze nyine abantu baza baba inkingi ikomeye. Mwaraduhumurije kandi mutwereka ko tubanye amahoro. Imana yo mu ijuru
ibampera umugisha. Ubundi kandi nk'uko bavuze amatorero yaratwegereye, abapasiteri baradusuye baradusengera, Imana ibaha umugisha. Umwana wacu yarakira umuziranenge nk'uko mubivuze, kandi nyine namwe murabyumva yaragifite iminsi mike, ntaco twomuvugaho kirekire. Ikindi nshimaho, ndashima kumva ko Nyamaremba kiriho, nari nzi ko bizamuremerera cyane, ariko kuba yakomeye Imana ishimwe. Rero umwana wacu yarakiri muto, ntaco twomuvugaho ngo yakoze iki, kuko ico bamuvuzeho yagiraga ibyishimo byinshi no guseka kwinshi akanezeza abantu, ariko kandi tumwifurije uruhuko ridashira mu bwami bw'Imana. Murakoze. Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga kuri uyu munsi, kubera kuko kuvuga ngo Imana ishimwe kandi twabuze umuntu biza bishaka kugora, ariko Pawulo yaravuze ngo mubibaho byose ngo tuzadushima Imana. Imana ishimwe. Rero turashima Imana kuko tubaye ku munsi mukuru w'umwana wacu wadukuwemo, nubwo tutabonye uburyo ngo tuje kumushingura, ariko turashima Imana kuko tumukoreye ikirori kingana gutya. Imana ishimwe. Tukimenya amakuru byaratubabaje cyane, imitima irikanga, ariko turashimira Imana kuko yadukomeje. Ubundi kandi ndashimira Imana kuko yakomeje mwene data hano, yamenye amakuru ari wenyine atari kumwe n'undi muntu, avuga ngo akibimbwira ndavuga ati wenda ashobora kugira ikibazo, ariko ngiye kumureba mugezeho nsanga arakomeye, ni muzima. Imana ishimwe. Rero ndashima Imana kuko abakirisitu tugira ico turusha abandi, biragoye gutandukana n'umwana, umubyeyi agatandukana n'umwana, ko kubera kuko dufite ico twamenye, turakomeye. Imana ishimwe. Reka dushimire itorero rya Kadese ryadufashe umugongo tukimara kumenya amakuru, barahurura baraza batuba hafi, batubwiriza amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana batubwirije ku cyumweru yaradufashije cyane. Imana ishimwe. Iyo watutagiraga abantu b'Imana ngo tube hafi batubwiriza ubutumwa, abantu baba bagera kure cyane, ariko kuko twagize umuryango w'itorero tuvukamo, tukavuka turi abakirisitu, Imana ishimwe kuko turi muri uwo muryango. Kigira kabiri, ndashimira umuryango wacu w'abarundi watubaye bugufi kuva tukimenya amakuru, baraza bakora ibyo bagakoraga. Rero kuba barakoze ibyo ngibyo, ndabashimiye bene data, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka nanone dushimira abatura Kamanyura bose, bahurujwe no kuza kudufata mu mugongo uhereye wa munsi kugeza uyu munsi, hamwe n'abavuye hakurya mu Bugarama. Turabashimiye bene data ngo uwo muhate wanyu muzawukomeze, wo kuja gusura bagize bene bibyago. Mwagize neza, Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaheze umugisha. Uyu mwana wazamuwe yazamuwe akiri mutoya, nta buhamya burebure tumufiteho, kubera kuko twagize n'amahirwe yo kubana nawe iminsi yo myaka bavuze 3, yarari hari i Bujumbura natwe dutuye hano. Ariko igihe yavutse twarishimye cyane kuko twungutse umwana umuntu mu muryango, kandi uyu mugenzi wanje kuko yabonye abana nyuma cyane, kubera kuko niwe unkurikira turangana, ariko kubera gushaka atinze, bigaje nkabibona nkaho asa nkaho yabuze abana, kandi atarababuze, yaratangiye kubyara. Atangiye kubyara turishima. Uriya mwana yaravutse, ndagenda nje hakurya kumureba, turishima cyane. Ariko rero umugambi w'abantu ntabwo ari wo w'Imana. Imana izikora ibyo yashatse,
kandi ntizi ko mwamunkokora. Rero kuba Imana yabonye kuko ari we ugomba kugenda, cyangwa se ikabona ko ariyo mbuto yeze mu muryango wacu, turayishimiye. Imana yo mu ijuru ishimwe. Cyongeyeho ndaheza mpore umuryango wa mwene data Eric Ngabo, bakomere cyane kandi bahumurike. Nanone haracari ibyiringiro. Imana yakoze biriya ifite n'ibindi hayiteganya, izabashumbusha undi mwana. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mpaye mpore kandi famiye yacu yo mwa data, mwihangane cyane. Kubura Jonathan ntabwo byoroshe, ariko kandi duhumurike dukomere, hariho Imana. Imana ishimwe. Ndangiza, iyo umuntu ageze hano imbere amagambo wahagurukanye si yuze uvuga. Sinzi uko biza bimera, ayo wari wateguye kuvuga ukavuga yandi, waje kwicara ugasanga wayasize. Yesu ashimwe. Uyu mwana nubwo yitavye Imana, twababajwe n'ikintu kimwe gusa, kubera kuko tutamushinguye. Ariko kwitaba umuntu azagira iminsi yagenewe, kuko azobaho kandi yigeze ntawabasha kuyirenga. Ariko ikintu cyatubabaje nuko tutabashije kumushingura. Imana umugenga w'ibihe, niyizigena ibihe, niyo yabigennye gutya. Twebwe abavyeyi biwe twese, uko mukecuru yatuzaye twari tugihari, ariko twese ntitwagirwa amahirwe yo kuvuga ngo tube ku birori by'uyu mwana tumushingure kubera ibihe. Rero nanone ndabararikira kugira ngo tugume twereke Imana bino bihe, kugira ngo turebe kuko Imana yozo dukuraho uyu mwijima, tugasubira tugacaho twazaga duca. Umwana wacu yagiye ari umuziranenge, tumuvugaho byinshi. Cyongeyeho reka dushimira abavyeyi ba data bukwe. Uyu mwana twari tumusangiye, tumuhuriyeho, ariko cyane hazaba abavyeyi. Ushobora kugira umuvyeyi hakaba n'ababushanya n'abavyeyi babo, tuza tubabona ugashingirana n'umuntu, mukaza muhura n'amanyana yawe cyangwa inasobukwe, agatambuka nawe ugatambuka. Ariko turashimira abavyeyi bacu kuko batubaye hafi, kandi Imana yaduhaye abavyeyi beza kandi bazi Imana, ni nabo badukomeje muri ibibazo twagize, tukaba twarabonye ibyiringiro byo gukomera no gushikama. Umwana wacu tumwifurije iruhuko ridashira ku Mana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twike hasi ndagira ngo Yesu ashimwe. Turashimira Imana yateguye ibi birori, yateguye uyu munsi. Abantu ntitwari tuwuzi, ariko Imana yari iwuzi. Umwana yararwaye, umwanya yarwaye, iminsi yarwaye, yasaga n'uduteguza ko agiye kugenda, kuko yafashwe nabi, indwara imugiraho imbaraga, bigezaho abo kongererwa umwuka. Bisa naho bihe biduteguza ko umwanya uwo ari wo wose yagenda, kuko bitari byoroshye. Ageze igihe aruha, arananirwa, imbaraga zirashira, bamureba bakavuga bati, twabaza bariya bakatubwira bati umuntu ntawe uriho. Twumva nyine iminsi ye irasa n'ishize. Akirwaye navuganye na Ngabo, arambwira ati ko numva rwose binaniye ko nashobora kugenda. Tubiganiraho, ndamubwira ngo nta buryo buhari, byari ngombwa, si nawe wenyine wagendaga, n'undi wese yagenda. Ariko bikurikiranye n'igihe uko kimeze ntibikunda. Hari igihe wogenda tukabara kabiri. Wihangane, ukomere, kandi ikizaza cyose tuzacyakire. Numva ko biramugora kumva,
ariko kandi hamwe n'abandi bagiye baganira nawe ageraho yumva ko bitashoboka arareka. Ndamushimiye cyane, ariko namwitegereza nkabona ni nkaho agiye gutanga umwana gupfa, nkabona imbaraga ziramushize, nkabona umubiri kurakomeza kunyerera. Ndaruha ndatekereza ngo ese ko byamuremerereye cyane kandi nta buryo bugihari bwo kugenda. Ariko ndamushimiye ko yashoboye kumva iyo nama. Kugeza amasaha yo kuwa gatandatu mu masaha 5 nibwo batubwiye ko arangije. Aranyandikira message ndamusubiza ndamwihanganisha, mu gitondo turabonana. Gupfusha kuza kuremera. Hari umwanditsi umwe wavuze ngo kubura umwana wabyaye ukabona aragiye ngo biza biremera cyane, kandi ni shoke nini ku buzima bw'umubyeyi. Ariko kandi uwo mugabo w'umwanditsi w'umuhanga yaravuze ngo ikiza kiremesha umuntu no kwemera kubyakira, kandi ukareba iruhande rwawe hirya no hino haba hari abandi bahuye n'ibyo bibazo. Uyu mwana kuko bamuvuze yari mutoya, ariko yagaragazwaga n'ibyishimo. Aho ari yasekaga ukagira ngo n'umuntu mukuru, n'igihe yarwaye yahumura agatangira guseka. Yatabarutse. Uyu munsi twagiye ku mpanda, twajyanye n'abariyo bagiye gushyingura. Twabikurikiye kuva bagezeyo kugeza bagarutse, kugeza bashyize umurambo mu mva. Twabakurikiraga. Ikoranabuhanga naryo ryabaye ikintu gikomeye, turabikurikira kugeza bashoje. Nashimye ikintu cyanejeje cyane. Nyiramarembo no mu busanzwe agira amarira hafi ikintu cyose kiza kiba akarira. Ariko umwana akirwaye ndamuhamagara ndamubwira nti mama, uwo mwana yaguteguje, nimburira ukutangire kurira, uko yahashatse kukwereka ko byose bishoboka. Ariko uyu munsi cyantangaje nuko bamuhaye ijambo ashobora kuvuga, kandi avuga amagambo mazima make, ariko mazima ari mu iziringiro. Reka twihanganisha abana bacu, kwereye kuri Ngabo turi kumwe na Nyiramarembo uri hariya, kandi ibyo byabaye gutyo abana bacu hafi ya bose batari hariya. Umwe yari yafushe nyirabukwe yagiye Bukavu ku Kiriyo, uwundi akorera i Bukavu, abandi bene data wacu barazindutse bose. Ariko nashimye Imana kuko yashoboje umwana wacu waruhari akorana n'umuryango w'abarundi Kado, n'umwana muto, ariko yahagaze mu cyuho akora imirimo uhereye mu ndwara. Yafatikanyije n'umuryango wa Ngabo, barabikora kandi babikora neza kugeza n'urupfu ruje. Nabahamagaye ni saa 6 muri iryo joro, bazamutse bagiye ku bitaro, bagiye gutora umubiri bawujyana muri morgue. Sanga yarakomeye kandi akomeza n'abandi. Ndihanganisha abo bana bacu babuze umwana. Kera rero n'ubu bazawuca uwo mugani, umuntu akiyumva azagira ngo barawutambitse, bakavuga ngo wize kubyara ngo yiga no kurira. Ahubwo umuntu akagira ngo wize kubyara yo kwiga kurera, ariko naho no kwiga no kurira, kuko byose bijyana. Kurera no kurira birakunda, bibaho zombi. Bafushije uriya mwana, ariko waracyariho ibisiringiro, Imana izabashumbusha. Ndihanganisha umuryango wa Marinyana yanjye. Uriya mubyeyi nawe ni nka Nyiramarembo, zamona yiwe yuzuye amaso. Ariko mwihangane mukomere. Turihanganisha umuryango wabo wose, wazibonera bari hano n'abarundi bose. Mwihangane kubura umwana, Imana ibihanganisha. Ndihanganisha nanone umuryango wanjye. Tumaze kubyumva twaravuganye aho abana bacu bose bari.
ndabihanganishije aho bari hose kandi barababaye bose ntawabonye umwanya wo kugenda kuko Ngabo yawubuze Kiruhura iwiwe ni Bujumbura ariko ntiyabonye umwanya wo kugenda natwe twese twari kujyayo ariko uyu munsi ibyakozwe neza kandi babihagazemo neza byarangiye neza turashimira ijambo ry'Imana ryakomeje kuvugwa rikomeza imitima ryihanganisha abantu igihe intege zacitse turashimira Imana turashimira abantu bose bazanywe no kwizihiza uyu munsi mukuru w'uyu mwana wacu wadukuwemo abantu bangana gutya ni benshi cyane batabaye muri intwari pe kandi sensibilité y'urupfu n'uburemere bw'urupfu ntawe itazikoraho uwo ari we wese umunyamubiri mukoraho kubw'iyo mpamvu umwana wacu watabarutse kandi yatabarutse ari muto yakoze ku mitima y'ababyeyi ndetse n'abavandimwe turamwifuriza iruhuko ryiza kuko kera yarahutse imihati yose murakagira Imana murakarama ariko ari mu mwanya wayo kuri uyu munsi biba bigoye ukuntu ariko kandi uhagurutse wese azavuga ngo mpore umuntu wese ubashije guhaguruka azavuga ngo mpore niko biba bimeze turavuze ngo mpore ku muryango wa bugufi wabuze no mujyambere Imana ni souverain ni ndahangarwa niko twavuga mu rurimi rwacu izikora ibyayo kandi ntawo yibaza ngo ese kubera iki unayibajije ibisubizo byo kubana byinshi ndetse ugasa naho usaba imbabazi twihanganishije umuryango wa Ngabo mwihangane cyane mukomere buri Imana ifite abana benshi mu maboko yayo muzobyara abandi bana benshi twihanganishije umuryango cyangwa ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ndetse n'abakongomani muri rusange kuko twese twari tumusangiye mu minsi itari myinshi tuzogera i Bujumbura dusura uriya mubyeyi babivuzeho abantu benshi bashaka nko kubitindaho kubura umwanya kubura inzira kubura umutekano ariko abakuru baje bavuga ngo uteruwe n'ibihe ngo azayoroha ntaza remera ariko ibihe biraje bitambuke i Bujumbura twagaza tuhirirwa n'ubundi tugiye kuzaza tuhirirwa reka dushimira abantu benshi bangana gutya umugira umutima wo gutabara kandi ntabwo ari itegeko ariko ni umutima wo gutabara ubabamo turabashimiye cyane nakomeje mbona abantu binjira mbona abantu babaye benshi cyane nibaza ikibazo ariko ntari buze kubwibabwira ndakibaza ariko nza kubona igisubizo njyenyine rero kuba mwaje mungana gutya abatora Kamanyura mwese turabashimiye byimazeyo mu izina rya Mutualité ngo muzahore gutya kuko ibintu bihaye bijya guhagarara Bibiliya ivuga ngo umwanzi wa nyuma ngo uzavaho ngo ni urupfu nirwo rwa nyuma ni ukuvuga ngo twese tuzapfa irwo ruhari havuka abandi bapfe ruhari nuko ariko rero muzahore gutya kandi Imana izakomeze ibahe uwo mutima wo gutabara tuje gutya rero uko twaje tuza dukunda ngo twese tuze hari ikintu dufite mu kuboko cyo gutabara ndetse iyo batangiye kuririmba biza biba byiza ngo nawe uhaguruke kuko gana ko no gutabara
so kuza kureba gusa, ariko icyo nshaka kuvuga cyo gutabara ni mu buryo ufatika bugaragara, amafaranga katuyavuge mu izina niko kwiza. Umuntu wese wageze aha hantu turagira ngo tumusabe agira icyo atanze. Hariya hanze hari abagabo 2 cyangwa 3 bahicaye, abonza amazina ni Muhorana na Ndiringiye, n'abandi muraza kubabona. Buri muntu agira icyo ashize mu maboko y'abari abagabo, kandi si abagabo gusa ndi kubwira, n'abagore. Abagore icyo umutima wakubwiye ngo utanga, amafaranga umutima wakubwiye ngo ariyo uzana mu kiriyo, ariyo utanga, nta gaciro gahari. Ayo waje wateguye, Imana igufashe, wayateguye uyasige hariya. Murakoze cyane. Baza bavuga bakuru ngo ubwira wumva ngo ntavunika, n'ubundi ntawe bahamagaye ngo muze hano, nimwe mwihamagaye. Ahasigaye murakoze kumva no gukora, mugira amahoro. murakoze cyane. Reka twumve umukuru w'umuryango ikariho. Amena. Ndiyo ni ukuguma gushima. Duhagurutse mu izina ry'umuryango kugira ngo dushimire aba bantu bose baraha. Titworeka gushima kuko abambere nyine babitangizanyije. Uhaye uhaguruka wese karaguma gushima. Kurya nta muntu zenda wogira ijambo ryiwe ritavuza abandi, umuntu uzuvuga ijambo nyine rihari rivuga abandi. Umuntu uhaye uhaguruka aha wese kwarahaguruka aha yashima. Titworeka gushima. Tukaba duhagurutse ari ukubashimira mwebwe mwese abaraha ngaha. Ndiyo ijambo rya mbere ni ugutanga mpore ku muryango wacu n'umuryango wa bugufi. Murabona ejo bundi kandi twaraha turi ku munsi umeze nk'uyu mu muryango wacu. Ico gituma tutoreka guheza mpore umuryango wacu, kuko ejo bundi twari mu kiriyo, none tukaba turi mu kindi. Icambere kaba ntanze mpore ku muryango wacu, mvuga ngo mwihangane mukomere. Nihanganisha n'umuryango wa bugufi wabuze umwana. Umwana ni ikintu kinini cyane. Kubura umwana biza bibabaza, ariko wihangane kuko babivuze, Imana izagushumbusha, izaguha ubundi. Ndiyo tukaba dushimiye ikanisa rya Ebenezeri kuko baza bahora baduheza iki kibanza tugahora tugiteraniramo, tukaba tubashimiye. Tukaba dushimiye n'itorero rya Kadesi rya Uvira. Ubwo twumvise iriya nkuru mbi yo kubura uriya mwana, mwakomeje kutuba hafi. Muraza muradukomeza, murasenga, mutubwiriza amagambo y'Imana. Ni ukuri muradukomeza, turakomera, turihangana. Tukaba tubashimiye, tuvuga ngo Imana ibaheze imigisha. Tukaba dushimiye abantu bose baraha, imiryango yose yateraniye aha, amoko yose ataramwe. Ubwo mwumvishe iriya nkuru mbi nyine yari tubayeho tubuze uriya mwana,
ni ukuri abaturage ba Kamanyura mwaratwegereye mutuba hafi, muraza muraduhumuriza, mutwegereye twarahumuritse turakomera. Kurya urupfu iyo abantu bateranye nk'uku, abantu bangana gutya, narwo nta mbaraga ruba rugifite. Abantu baza bakomera iyo bahaye babona abantu bangana gutya babazungurutse, ni ukuri abantu baza bakomera bakihangana. Tukaba tubashimiye mwebwe mwese abaturage ba Kamanyura, muzamuhorana uyu mutima, muzamuhorana uru rukundo. Na ndetse ko ndumva ngo hari n'abandi bavuye aha hakurya za Bugarama, mwebwe mwese abantu baraha tukaba tubashimiye. Tukaba dushimiye n'umuryango wacu w'Abasisi, umuryango wacu w'Abasisi, umuryango mugari. Ni ukuri ni umuryango ugira imbaraga kandi ugira urukundo. Nkaba mbashimiye ku gikorwa muzamukora mukagishora mu imbaraga, ibyo mwakoze byose tukaba tubashimiye umuryango wacu w'Abasisi. Nkaba nshimiye umuryango wacu wa bugufi w'Abarundi. Nanone ibi bimaze kuba, abasore bacu barahagurutse n'abakobwa, mwabaye hariya hantu mwagumye gukora imirimo, nuko muhorana ubwo butwari, muzamuhora mwitanga, muzamuhora mubanguka, n'ahandi muzoza mwumva habaye bene ibi ngibi, muzamugenda mubasure mubabe hafi. Tukaba dushatse kubabwira kuko uyu munsi turangije ikiriyo. Ikiriyo kirarangiye uyu munsi, kuko twari tumaze iminsi 2 twicaye, uyu ni wa gatatu. Tukaba tubabwiye kuko uyu munsi turangije ikiriyo, tubwira abantu ngo basubire mu tuzi twabo. Ariko nanone niyo turangije ikiriyo, gusura kuza kuhaba, gusura ntikuza kugira umwisho. Abasura tukaba tuvuze ngo ni karibu mugume musure. Tukaba dufite amazi ahangaha twateguje kugira ngo dusangire twebwe twese. Tukaba turaritse abasore bacu nibatuzanire ayo mazi, bayazane kugira ngo twese tuyasangire, tubone gutandukana. Ni mubanguke mutuzanire ayo mazi kugira ngo twebwe twese tuyasangire.